Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. State People Democratic Party HSPDP lingba karai jong CC klabu thong bante yumat dursanam jong present baningkong hakani ka seng riulom na du bathaw hausam sheja khandai span rupukra upalong no ilam barat ba jong kari bat kajat penriu jong ka seng HSPDP umma hoping stone lingdo bam kwai hadwar ublei banbu ekdor kadal hopur usam jong West Kasils district akshnong mau phannur yakani lapan menapat ba du present rangba ba minta ka seng HSPDP ba KP pangyang Syagilal Pathai Khubor mentaksi baar kan riutrek nailu aja apuar bakum kadak jong kajingkin mau tempang ya uni unong yalam kaseng trairi kam ba ulale batkum shibenta ba kaseng kan mau rude ya kajing dap san posnem kajela Meghalaya bat kaseng HSPDP kelayat menta san pusau ki mau jam kum kaseng riulum kabla syakri kipaj ba bat kajela Nilio ban syong nilio ban yatai nilio rude ban rai kimat ki bakam kongsan kide kini beneng kong ke jingtei yo mot yo mei yo ping ha mau phanlu West Kasils mau phanlu West Kasils ke parti ngiken mau kendiang bagani kesen arjar ar kadai kesnem ka ba kejala kejongi karakhe ya kejing dap sampho telikisnem kejing ya lenti jong kejala jongi ni ke parti part keblaya sanpu sau snem haduk bentak usnem nimla klem deken mau kendiang klem deken mau gempang ya uni unongelam jongi belum founder presiden yo ke HSPDP na do baseng na kais pa do pra ex MDC Bun Posnem ex MLA Palat San Posnem baru MPD bagi shimro bawdei unongelam jongkari pagacai perwit te hakum gani gasnem ke bagi kemau ya ke jingyo ek jala ke parti da gamen sim jong ke jing snow koridor ke jing snow khya ban nyotang ki contribution di bola ai hagani gari be ek chongi idon karai banong ngintung yo mot jomai yo ping badu pas kajur ke chongi apo mo phandur hakaba en sa peli laneng saya celebrate langkum ke parti ke bandai hagas ngiyap ke banyo ke banyo je ke mau i jomai yo ping belakang no haka arpun riu tarik September jong kuliskan kata kata ke wai rai bani rai ya kani ban ni sependep bat ya kani nagaliang jupi tenat syekri paiba syekri kubor ngai pesi ya ke tomot hantai berkedau ba kali kata hi ke ba udah ngelam omtang ke parti jungi gunung ngelam ke beri begesai menri wei nadu ke pori ke hill state movement arpat gerpang gunung ngelam ratba ya ke full fledged state movement ke jala ke bapura hal ngidon live patam ki volunteer ki besha set porto ani sha set bendi na ke banta ke cost tak we ke pat ngile kren do bokum ke parti shop ke election itan kam ban relook ban revisit ya ka manifesto jongka te mata ke sing hadin ke kren ngile shai ba ngin sadak no hi arta mo hi ya ka manifesto jongka bat lakum nu kunung ibu thong ba katiu ban kong jong October jong ni unai ban wan in yo ban release ka nu thong ta babaro kidon ki penta ki pami at op don ki penta ki ba ni penebe ki bare ki norim jong parti kebalai pa ung ka parti ngiliat tairu halor kane ka benta halor kane ka wei ka jingpen trekam jong ka sorkar ya ketang yong ka Meghalaya Gaming Act 2021 kapag ka sorkar ka pangidon lang ru ka kala
penjari kini kan. But sebentar nak kata nang ban baik cakap poin dalam kita tunggu ya kaban tei ya ka kasino bakin bu onti ya ka kana para base area te ngan itu igani baka party lembaga sisi kamso ya ha baka so persyak dan pentekam ya ka gaming act but antam ya jintuan baka casino apo ka state ke chon wala kalong border area kadang kalau baka sentimen jungi kum ka party dulum ne kum ka paritrari ne kum ka jaiben riu ne mo idon hi kan ka snow ba kampat day ya ka state jungi kampat day ya ka jala jungi bangin penslur ya ka nega singi khalai lani bangin pentrekam ya ka nega act namar babun ba kinu sistong jungi ya ka nega chaka ha ka nega state ka jungi nala ba no nyopo percentang kidai kristan kita ke Kristen, bagi bon ba, kino elam palang kita berpea, kentu bila dia rusimer, isngau ba, kampai ke pon, teka bangin pisang ekswa, ingin bentu ya kasarkan. Barang keju ke pon, hak MDA meeting, hak ini kita berapa dah, dengan bak kita kubur SAP kemau, adon kan ini plan ni keju, kepang, bahaka coordination committee, jangka MDA, namar way, nak parti hi, represent hak juga MDA meeting. Ngila syai mesti ni ong ya ka government la jong ni chief minister deputy chief minister but barokai colleagues to the party ko ngi ke SPP ngi menjur but ngi ha ban rekan ya ka ni ka gaming act 2021 ba hadu mentaru ngi persyaya ka ba kasi siru kaya menjulang kumta jong ka sarkar ban notify ban penbena ban penben Traikam no, yaka Code of Civil Procedure, but kumcu ru ya kani ka Code of Criminal Procedure, siya char kandai spa nyopulai. Kat kum ka ching siam jongi, kani ka propose notification, ka ching muncul ke sarkar, ban pen benano siam ni, ban pen Traikam, ya kini ki art code. Je, handai kumno ka patla ban notify ka kum kalau mentaban penbena di lapharu ya kene sya baro ki diskonse bakin ai cingmut alor chokane te ha ka cing syam chungi kene ka cing thmu ban notify penbena ya kini ki artli ki code ke CPC bat ke RPC kalau ka wei ne ki ba ta bha ya ki autonomous area hapo ka Jawa jongi tingidan mentah ado lai trika autonomous this council kita kidai ka Khasi Hills ke Garo Hills bat ke Chantai Hills ka kumba pieti paro hangne kumbala enshrine ha ka Constitution of India ha ka 6 democratic ha ka 244 para 4 and para 5 ya kini ki judiciary la pen khambo ha ka aki autonomous this council ha ki chla baro ko wei ha ka bamut kini ka ki this council ki la ban sna kanu ka an ha ka bi dai bat kini ka judiciary bat ka kam bisa sinchar te handrai kumba pitip hi ban yo i ha ka bon ki khat wala kam dan kini ka notification rule ka state government ngam ong misuse ka don ka encouragement hak pon ba ki banta jong ki ching yedang ko chung hak ki ching hapo liki autonomous areas te ni menta namar ka ni ka one from reliable sources tingi mut ba ka government ni don lu ka ching smell ba kini ki high court ki government ko tim sultanat ya kecindon jong kani ka power and authority of the autonomous this council in the state if try and find out ways of means how to weaken how to dilute ya ka power and authority of the this council tingi kum ka perspective na du ka lai trick nilai discuss at the district level ban mendai nyelara ya ka syaka central executive committee meeting bat ke central executive committee kala endorse ya kene
ban ai ya kecing persya jong ni ban lek kerki ya kan kam syaka sarkar ini deba nira jong ni kata sisi Don ka way ka constituency ka ba they ka non-stoin constituency ka parti yung ka non-stoin ire ni kamon ile ken ta ka si halor ka jing jit yu candidate jing jit yu candidate nakabanta election arjar kulai tem ta ka si hedin ka jing ya tai ka jing ya berkat besari bah ini rai ta ka sul chung babun balang ai chung ka si berkuai kalong ba ti tegbana ya candidate chung ta si bantip kursi nos bantip lang parti berkuai kalau legit kata jong ba sanjit kensai shangrit sanjit kensai shangrit ulong candidate jong ka parti SPDP naga non-stoin constituency kata wei ni ki samlar udah samlar ba udah ru nagit kam jong ka parti baru udah ru kun dong ba jong kata parti ko non-stoin constituency tinggal raya kan itu long bau bani kun kertam jogi agar election arja nak mulai bana tu begitu ke parti santos sentam hi itu ke bani jupre ni ke dijo pat kin sadon ke bungun at kin don ke bani sa ha te kung ke jingtip jogi pai ba jogi ke be jogi parti SPDP hi ka bari ka wei ni ke parti tari ke bala rintam ni ke jala kalau tam sansnem ni ke state megalia ka bungi senga knais baru pra Tengila penrungi kina urim nengkong bahkan ika parti trairi ke parti original parti ke pada orang ni kalau ngin penrung dia kena ke bestim ijri ijai penriu ijriti ijustur tenang kata kadau ka isu ke ban nengkong jungi kalau girong concern ba ai ba ke jinglong try ke kendu ke siap yo kani kani be jungi ke fair siap baru ke state India kan ne kendu siap ke jinglong try jungi ke jiman try jungi nak kata kadau dia persu yang ni government pas government ni dia pan ong ba ni ton kamar amen ni ka khat RA dan ni ka 12 AB baya ketua kerteng jong president ben brom and replace ke kerteng governor ben brom kenapa kinu decision kam tami kinu ke siap dar ka kai ka peteng yo mau yo siap i bar khoi kan don ka authority jong ka state ke jogi ban sensar ban I license ani ban khai mau pat kat bangi don kam mangi tak mu kenu siap bat ngai da wa khat RA hak amendment juga ni ke sikhi dul mo kan amen ya kam la tho la submit bunsin ni ke sarkar ministry ban limbak sarkar sela ka ba arpa ke isu ka ba la shiwa ya ke jingyo ya ke state jongi re ka isu jong purusa padai ban penting te ya ka ne ru wa da sarkar kala don halentiru ngin yai bu baik ya ka tarhadu ban pen urlong ban pendep ya ka ban ngi tu bikin dia amla ban len ba uput usam ngi isu SPDP na maraka por ba don ya ka instant movement don gidi ka arti ki jaka ya ka cha kim shom la rum pura ka notification kat kana spa ni way you can notice then reorganization act 1971 panang ta ka dawi bu sabu ren sekren dawa sadawa bengi lak pekerja ini betapa priang sembang tadi priang bat keniru ini tu number lai yang tu ngidon ya kani kau ngidon nak jongkak tin ngidon nak terli kum kecek ngriu kasi penar mo tengi SPDP wadangi organize karu hizru ibu ban pene bahadu ban yo banda itu ya ka tin ka terli jongi ha kari tisin shar ka pra jong kari dia nang ta ka basau ngidon hangni ya ka bakham thamai ka dei bangin fokus kum ngidon ha kani ka festival adap ya ka jingpen im ka jingpen bha ka jingpen slur ya ka rap ya ka riang yo nong rap nong riang bani sungu bagani ka government ka ladon ka initiative india ka gani kwa bana perbahasa ni don ru kata kawai ka benta baka baki samla jong kari be e chongi yela im ha ka chuk jong ka jing hiram ya ka kam ka jam ya ka yokam ya ka jam te ha ka manifesto jong ikla rum bha ka ta ban ong ba ka sarkar kan don ka policy ka bajanai ba bagi samla pulih ki bamdai shu bangin uru ka kam sarkar kintan ka kam hal ke kicap haka sap ka phong le ka skill ki don nang tangi don ru kane ka isu jong ka party ke jungi long
bayar ni ILP hadu minta kasi mo pin pe jaga manifesto juga la selembang tersat ya kang ibu ka kaniru ka sokar Meghalaya to kala sim kala ya kren kala ya rai kala pha si India rei nama empat yo adu minta ngin bu biang itu kum bu bat ngi seperti biang election commission ki issue kum ka parti ka begitu ingin repeat begitu sibun ki wepat ki nam ki jing perkat ka parti ka sa penghasyu tenrei ka mensim ka parti jungi ka grand mentah ka election arja fulai ka ngani ngin kham kraw ya ka mensim ban je gari ban syakri ya gari ban jada ya la ka jai ban riu kalau kita ki issue bengi labu bat ngi khamlong bat kamlong syakmat ka parti jungi ka prinskem dari ka prisu wan ka parti jungi mangidon ka pisai ban ai ngidon ka pisah bapin lech election dalam ka pisah jom pima bapin ya yai benani bapin ya pen subhai gibriu hak election kata ka wing hak kren o mai jo pin lucu ong yangi batkin nongrim jogi kita ka kendo ka siap ko long try ka team ka thali ka sensatan rai long ko bala ban o gi pai ba ban ong ai la no igi rilum se sisi bagin beautify mengi ya kita ki uniqueness ka parti ka don dan agi shikri dari kata ka dei banta ka ba ngim kwa ba ka mesin tersing nak kata dong ibu ima igi ularong wi riu kraw bakan du ke jingi kari je riu ka mesin jo keng no ba ka mesin jo patogen sama kidi ban rung agan election no kata ka bang fokus nak parti HSPDP ba kam kraw ke jingi je kari but nginam kain dor bat nginam sebai ya kata bangin penlei supaya ba kani ka pisah ngingi lei kini kita norim pas kem juga jadi kata kata dia apa iya parti